Баяман мал базарына келдік. Жұма күні болот. Кадамжай району караштуу мына. Өмүр ака, мына жерге дагы шагал тошоп коюшуңуз керек экен. Мына караңыз, канчадан болду? 140 миң болуптур мына. Улайларды карасаңыз, Өмүр ака. Акаларым караңма, жаңы патникелерме улай болуп кетти. Тезинен шагал салыңыз мына жерге. Мынакей. Көрдүңүз да. Асфальт кылың деп эми кайта бир шагал салыңыз. Кочкор канча болду ака? Неге сал жакта. Ана. Өмүр ака, көрдүңүз да. Шагал салыңыз. Канчадан болду? Канча калдыңыз аксакал? 60 миңге алынып тур мына ой. Ушул жерде эле тура беришим керек экен. Кочкор канчадан алдыңыз? Ака, канчадан болду? Канча болду турпок? 56,5 болду. 56,5 миң болуп тур. Кыска жарнамабыздан кийин сиздерге видеону улантабыз. Сиздерге дагы бир сонун жарнама. Биз Кадамжай районунун Баяман базарындабыз. Кире беришинде караңыздар, мына машина бүгүн жума күн, өтө көптөгөн адамдар. Бул жагы болсо заправка, мына Эмпа заправка, ушул Эмпа заправкадан түз бир аз жүргөндө мына чай ичем десеңиздер 24 саат иштейт. Мына ушул инжир чайканасыга келесиздер. Ушул инжир чайканасыда өзүбүздүн улуттук тамактар бар. Өтө жакшы бул жердин тамактары. Бисмиллахиррахманиррахим деп кандайсыздар, жакшысыздар? Мына ушул жерге келип тамак ичип кетиңиздер. Кечкисиге ашка дагы заказ алышат. Мына потолокту караңыздар, өтө сонун дизайн бир инжир. Ушул жерге сунуштайбыз. Барыңыздар ушул жерге келип тамак ичип кетиңиздер. Мына адамдар дагы отурат. Адамдар бар болмо байланыштуу мен видеону көп тартам. Барыңыздар ушул жерге чакырабыз. Бир келген адам сөз, экинчиси шеригинин досторун чакырып келет. Мына бул жага шагал салынган экен. Ошол жагы да салып коюш керек экен эми. Мына базар. Эми кызыды. Адамдар өтө көп бул базардачы. Чоң базар, мал көп келет. Кадамжай району Баяман базары. Исхак Полотхан айыл аймагы. Канчадан болду? Канчадан болду? Ассаламу алейкум. Кандай? Сен алдыңбы? Барабыз азыр. Сен да устасың да деп сүйлөп коесуң, чалыш керек, жүгүрүш керек. Канча болду дос? 18,5. 18,5 кочкор мына. 18,5. Мына жерде эле тура бериш керек экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшыбы эле? Жакшысыздар? Ассаламу алейкум. Чечпе коя бериңиз. Канчадан болду кочкорлор? 12ден кем бар экен. 12 миңден кеми бар экен мына. Бар да кочкорбу? Аралаш. Аралаш. Эркек ыргач 12 миңден кеми бармы? Карасаңыздар. Алай, я кааласаң да энди көр да. Баты болот. Карасаңыздар. Кочкорлор канчадан болду ака? Ассаламу алейкум. Меле, ургачылар. Ыргачы барды? Канчадан ыргачылар? 16 миңден 12 миңгече бар да. Кичинекелер 12 миңден экен да, мына. 12-13 миң. Бүгүн ыргачы козулар көп келген окшойт. Каян басабыз эми карасаңыздар? Жай жок. Кече торговый базарын тартыгыда көрдүңүздөрбү? Кеңири мынтип басып жүрө беребиз. Бул жерде басканга жол жок десеңиздерби? Кочкор канча болду ака? Ушул. 17 бере. Бере берейин 17 майда. 17 миң берет экенбиз мына кочкорго, көрүңүздөр. Муну алса канча берем? 16. Кочкору бардыгы? Каякта жүрдү булар? Окунада, салкында жүргөн мына 17, 15. Сиздикиче? 18 миң мына. Мына те кана жакшы багылган экен. Бул кочкор канча болду дос?
Aytib o'tasiz shunchadan deb. Yo'q, borgan yeri. Барған жері. 15 ярымдан болды. Болды, бізге барған жерінде айтсаңыз болды ака, базарыңызды. Сәл жылып алыңыздар. Басалып қалдық. Айдан кішіден ары. Жай, кеңгір екен ояқта. Qanchadan qo'shgan? Semiz qo'y qancha bo'ldi aka? 16-15 yarım. 12 ming. Junini olibdi zota mana, dangar. Senikilarchi? Qanchaga bordi? 10 mingdanmi? Ha, irg'ach ekan ha? Siznikilar qanchaga bordi aka? 2,5 mingdan ekan. Irg'ach qo'zilar ekan. Qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. Жүріңіздер, кеттік бозайлап. Бой қалдық, тығылыш, бой. Баракасын берсін, малы өзі. Алдыңыз ба? Yo'q. Ona kishilar oldi. Qanchaga oldi? 13 ming so'mdan. 13 ming? Ha. Irg'achi va? Qo'chqor. Qo'chqor qo'zilar ekan mana, 13 ming so'mdan olinib tur mana. Bunaki. Ana shu boz bilan buni baylangan ha? Ha, bireli boz ekan. Qanchada surg'achin aka? Qanchaga bordi? 14 mingga bordi. Munos. Kami borda ham 15 ta. Şu 14'e vardı o. 14ga bordi. Maqtab qo'yaring, yaxshi oqsoqoldi 14ga bordi tur. Mana 2 tish. Nasib enas chiqmasin. Mana qo'shqorlarni qarasangizlar. Ha, keldim edi. Shu, qarasangizlar mana. Nega bo'lsin? Voy. Жүрел, өте көп кеп тұрған малдар ha. Assalomu alaykum. Alaykum Aka, сөйлеңemi kichine. Taka jonunda. Ular serke. Serke ekan, ay kechirasizlar. Yüzді qarasangizlar, naq to'vechkida. Kecha foto. Qancha mingga bordi aka aytingizchi? 17'e vardı. 17 mingga bordi. Sizdagi serkechi? Qancha mingga bordi? Endi keldim aka. Aytilishi qancha? Endi 15 bu aytilishi 15 ming ekan, savdo bo'ldi. Buni 17 mingga bordi. Yaxshi. Bu yoqqa to'yina. Optun alsam bardığını vereyim. Bittim sonra. Qanchadan? Mana pullar. Bering avon. Boytum. Qanchaga sotasiz shuni? 7,5. Bunani va? Ulan zarı kılcalın geldi. Serke ekan bu, echki. Kemetdi. 7,5 mingga bo'lib tatgan. Ular qancha bo'ldi aka? 5 mingga alındı. 5 mingdan ekan. Insop menen ele arzon bozor. Qancha bo'ldi ularıngiz? Bulam 5 ta oda. 5 mingdan ekan. 5 ming. Bozorda mol o'ta ko'p mana. O'shoga tig'ilib aran zo'rga topdingiz. Qanchadan bo'ldi echkilar? 10 mingdan. Mana qora echkilar mana. Tomaloq yaxshi boqilgan ekan. O'tib ketaychi. Süt bağıtındaki echkilar turaverishadi shu yerda. Taka qancha mingga bordi aka? Echki. 8 ga. Takaga o'xshash echki. 8 mingga bordi. Siz birdagi kommentariy jazosinglar chiqilibchi, men adashganim uchun jazg'ila. 8 mingga bordi buni. Sizda-chi aka? Tanishtiring ham, neler bular? Serkeler. Serkeler. Qancha mingdan bordi? Varılgan bak. 7 mingga qilishdi serkeler bu. Ha, yaxshi, bozoringiz bersin ha. Qo'lni bergan ekan. Men o'tgandan keyin sotib berasanlar. Like bosingizlar. 7 mingga bordi. Iya, bunaga rosa chiroyli. Bular serkelar aka? Mana qarasangizlar. Qancha mingdan bordi aka? Optim bog' bo'ldi-ku? Nemi bo'ladi xudo xolasa. Bozor ham boshtaldi. 1 2 3 4 5 5 o'tang birday tug'ilgan o'xshaydi ha? Qanchadan aytilishi? 20 mingdan ekan mana. Ko'zlaringiz bersin ha. Serkelar. Otaka sotildi sizga. Qancha bo'ldi? 20 Bog' bo'ldi-ku? 16 ming.
Oo. Turuştu qarang chiroyli. Takani nimaga chiqarasizmi? Myuzi tuasa shundaymi? Toshkentga takada. Myuzi yo'q bo'ladi o'zi, ha? No, sütte diğer. Marka sütlü echkilermi? Ha, şu Toshkentski. Ha, qancha sütlü echkiler? Tuz turchi. Savorkach 1 litrdan 2 litr sütü var. 1 litrdan 2 litr sütü bor ekan buni echkilar. Ular qanchadan? Ya apasın sonu kıldı takasını. Bergini 15 bin oldu. Sütlü echkin, ha? Boz. Ha, bo'z ekan mana. 15 mingdan mana. O, Toshkent. Nega endi bu Toshkentski? Ha? Nega Toshkentskicha murda shunda qo'yilib qolgan bu? Toshkentski de var. Nerede sütü çıksı. Oş olacaktan kelgen özü de. To'lga o'shalar chiqaratganda. Telefon nomer yozing. Video bor bu dag'i? Menike. Yaxshiroq sotiladi. 220 mini. 220 menen. 54 54 34 34 20. 20 o'sha nomerga chalsangizlar sütlü echkilerni sizlarga buni akam o'zi olib kelib berib turadi. Chalasizlar. Chalingizlar. Nazaringizlar desna. Ukam qo'chqorni chuqur qo'shoqda olibdir, aytyaptimi bu seni? Jig'itib qo'yvasin. Qancha ekan? Soluq. Soluq ekan, kechirasizlar va sharmanda. Qo'chqorday bo'lgan soluq. 25 ming ekan o'sha. O joniga turchi bor quchoqlab. Yalasından çağınız Zanınız versin. Assalamu alaikum de mana kema. Mana jerde mana kema. Kletkalar qilib qo'ygan. Mana bozor. Sizlardiki bu? Qanchadan deb tursin? Qo'shqorlar qanchadan bo'ldi aka? Mana turgani dadil ekan shu. Osmonni qarab turgan. Yaxshi. 20 mingdan kemi bor ekan shu qo'chqorlar. Kechirasizlar. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? Aytilish menen o'rtoba. Eng cho'ng büyük bası 22 mingdan ekan. 17 mingdagi. O akam oldi va. Kiyikdey bo'lib sekret qo'y, qarangizlar. Qisqaldi. Mana bozorda qiziqlar. Sizlerge dagı bir jarnamanı tağıp koydum buna. Men hazır Kadamjay rayonu Abdusamat ayılını bilesizler. Arkanın üstündeki жаңы ayıllar kılıp jatat go. Oşol jerde, ушул жерде 15 sotuk жер сатылат экен. Туугандар, китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн 15 sotuk жер. Документтер бүт бары жайында. Ошол темиз семен забор турбайбы? Ошодон бер жака 30 sotuk бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына. Мына забордон наркы коштаңыздар тосулган уже. Бул жагыга сиздер тосбосоңуздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сиздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар. Базарга жакын, бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу. Мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мына төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Nasip kılsın.